futhi umhlabathi wethuna uyingozi mawukuthi mhlawumbe kuzoba khona someone ozothatha umhlabathi wamathuna wasekhaya. Lowo muntu lo uyakwazi ukuthi ngalo umhlabathi wamathuna asekhaya uyakwazi ukuthi anenzele izinto zenu zimosheke ngalo umhlabathi wamathuna asekhaya. Ngoba akuthathwa umhlabathi wamathuna kuphela. Konke into ekufike yenziwe futhi ethuneni bese thatha umhlabathi. Yabo. Angithi ethuneni akesithi ethuneni kunamathambo umuntu. Yeah. Umuntu wala ekhaya. Ukuthi umuntu akwazi ukuyokhulumisa amathambo alomuntu olele phakathi lapha emathuneni. Kodwa ke manje la ingomeni uwakhulumisa esephethe imithi yakhona yokuthi maye wakhulumisa akwazi lo muntu lona ukwenza lento efunwa yilo muntu lo. Yeah. Yabo bese thatha ke inhlabathi zamathuna. Ukuthatha inhlabathi zamathuna ukuthwebula ke lo moya ke manje ukuthi usiyawuthatha uzophila ngakuye. All right, greetings and salutation. This is Podcast Club. Sibuyile again with another episode. So make sure ukuthi you go to the subscription button of Ikukatangele and also tell us ukuthi ucabangani with today's episode. Jeke I will never be alone, ladies and gents, boys and girls. Thando inkosi Buthelezi is in the building. Mkhulu uyaphila? Siyaphila mkhulu kunje? Hayi man. Saphinde sabuya. Konke kuhamba kuhle. Yeah, sahlangana again. Abantu bakuthandile lapha ku social media. Yeah, abantu bangithandile, abantu bayangidinga, ngiyabona ukuthi hayi banama questions amaningi. Yeah, imibuzo eminingi lapha and okuningi yazi sichazile lapha. It's just that ukuthi nje babone ama short videos lapha ku TikTok. Yeah, okuningi sichazile ukuthi nje abantu mabe ngangena ku YouTube bangene ku podcast. Konke bengakuthola sichazile. Le episode kusukela ekuthomeni until egcineni. Yes mkhulu. Yeah, abantu bayasogola la ngaphandle ne. Abantu bayasogola la ngaphandle mkhulu, bayahlupheka futhi le ndaba yamanzi amnyama isha abantu abaningi kakhulu. Mari ngasukuthi kwesinye isikhathi sithanda ukublameana ukuthi why lo aphumelele lo angakaphumeleli. Sometimes kuba khona lokuthi kusiblemane ne, but ukuphumelela komuntu osebenzisa something ejardini kuyabonakala ukuthi hayi lo khonto ayisebenzisayo. Yajampisa bo. Kunalo phumelela ngoba ephumelela. Lo phumelela ngoba ephumelela kuyabonakala ukuthi hayi lo uyaphumelela nje. But lo phumelela ngoba esebenzisa something ejardini kuyabonakala because laba abanye bayacindezeleka. Yeah. Yabona kwenzeke next kubo. Yo, uye yedwa nje uphumelelayo ba right like so amanzi amnyama mkhulu ngibonile la ukuthi ahlupha abantu abaningi, so banama questions abantu abaningi. Baningi vela bogobela abanikeza abantu amanzi amnyama ne. Yeah, baningi. Even if nami nje ngingakhona ukukunikeza amanzi amnyama. Seriously? Yes. Ukwazi ukwakhipha nje ukwazi ukukunikela. Yeah. So mawukwazi ukwakhipha shothi nokwafaka uyakwazi. Yes. But uyakwazi ukubaqabangela ukuthi eish man yazi into yenza kole or uyakhona ukuba explainela ukuthi what do you want to do kuyingozi mase kufika lapha nalapha. Inkinga yami ukuthi mina angiwakhiphi for umuntu owafunayo. Ufuna ukuwasebenzisa. Yeah. For abanye abantu. Mina nje ngispecialize ngokwalapha nje kuphela ngokwakhipha nje. Ukwafaka uwafaki. Because kusho ukuthi mangabe nginikeza someone amanzi amnyama ukuthi ayoba nawo. Kusho ukuthi mina ngithi ngiyathakatha phela ukuthi akuhlupheka abanye abantu yabo. So manje angiyithandi le nto leyo. Because ngibuya kuyo nami ngizwile ipeni yale nto leyo ibhlungu kabi. So abantu mfanele bayithole straight ukuthi awunikezi abantu amanzi amnyama. Angibanikezi, ngiyawazi ukuthi akhandwa kanjani, kodwa into engispecialize ngayo ukwakhipha kuphela. Yes. All right. So there is a lady mkhulu ne kwenza kule show and then sa discussa sakhuluma sinayo. So istory sakhe sithoma la. So bengifuna ukupaintela sona then bese ke singene kuma questions, right? Yes mkhulu. So the lady uzile wathi there is a problem endlini. So the problem yakhe endlini ukuthi ba kwashona umkhulu. Yes. And then if emveni kokushona umkhulu kwaba inkinga ukuthi ngathi there is someone in the family wathatha inhlabathi emathuneni. Yes. And then nathatha inhlabathi emathuneni wayesebenza. So right now they have a problem ukuthi umkhulu maba sekhaya around ijarida kuba na something asithi yagijima like ejardini. Yes. So mayigijima this thing ejardini kuba nama problems ukuthi abatholi imisebenzi
abasebenzi nabasebenza abasebenza kuma Shoprite kuma Pick n Pay smallanyana nje umsebenzi omncane umsebenzi njani nje ongakhokhi imali ehlakaniphile and then baba ama security guard abashadi sinje sebaba khona la endlini yabona impilo nje ayi movie at all noma abasho ngabayi ufuna ukuba yi doctor or yini angeke uzube yiyo then there is this family within bona elokuthi bona they just prosper yonke into yabo ihamba kahle ba right manje bayashada yonke into nje iba right for bona yabona so with them I problem ibala baba neingane and then baba nenkinga yokuthi especially lamantombazana izukulwana ziyathwasa and then nabathwasa akubi na next enzekako abezi bazobhula abantu sebanje isangoma nje si useless yabona can I ask you something lo mkhulu lo abampuphayo umkhulu ala ekhaya bekaphila before yes. Okay qhubeka mkhulu then ke impilo nje imile kilabo side and laba amantombazana baba ne problem ukuthi ngathi baba ne spiritual husband uphuphe ngasuthi kunomuntu oheva naye busuku laba amantombazana and then ke at the same time basho lo mkhulu lo unokuvela kibo like avele as in like avumbuluke nje out of nowhere abonakale nje bambona straight uyazibonakalisa you know okay then after ukuzibonakalisa lo muntu lozothoma baleke lo umbonayo abaleke ezindla kuyambaleka ukuthi there's something adle pass yabona after lapho kuyathoma ibe nama sieges afente kube into njengaleyo then abaya kusangoma kuthiwa sangoma there's this kind of problem then sangoma asho ukuthi no unedlozi kufanele uthwasa but ukuthwasa kwakhona akuyi next sekuphelela la so ke ba struggleisha abacopy banenkinga eziningi and then ushulo ukuthi uma wakho uyagula uma wakho unokugula nyana every now and again admitiwe esibhedlela into njengalezo so kunzima and bathi lendo lemkhulu ne there was a point where yenzani konje why am I forgetting now but this thing the way ingakhona the way I dangerous ngakhona but there was a point lo ntombazana angasa ngikhohliwe mara ngizokukhumbula kancane yes but they just having those kind of problems emndenini yini le so into yabona like into kanje mkhulu into kanjalo idlozi mangabe likanjalo ekhaya kuyinkinga kakhulu ngoba kuyacaca la ukuthi idlozi lifuna ukulungiswa kukhona into okufanele ukuthi ilungiswe kodwa lento le isedlozini ishuthi isemsamo ishuthi ngisho ukuthi umsamo la ekhaya ungcolile umsamo la ekhaya uqumbekile nje umnyama ufuna ukulungiswa kunezinto nje okufanele ukuthi zilungiswe emsamo ethinta nje abalele ngoba umkhulu uyazibonakalisa ukuthi kahle ulidlozi la ekhaya njoba evela nje la kulosisi kusho ukuthi konke akhala ngayo afuna ukulungiselwa yona noma kufanele ilungiswe la ekhaya uyaziveza ngaleyo ndlela aziveza ngayo so idlozi malingcolile mkhulu idlozi lingekho lihle noma ngabe kuthiwa kukhona abantu abaneziphiwo la ekhaya noma kukhona idlozi la hamba linesiphiwo liyakwazi ukuthi likhoze ukuthi wonke umuntu agcine ephume manje kuba ngathi manje uyothwasa uyabona wonke umuntu sekufanele ngathi manje wonke umuntu uyothwasa it's not about ukuthi wonke umuntu ufanele ayothwasa leli dlozi lizama ukuveza ukuthi phumani nithola umuntu ozobuya azosiza la ekhaya kunenkinga ekhona la ekhaya kufanele niyibheke la emsamo yabo so manje labo bantu labo mabezophuma beyothwasa ayikho into abazoyithwasa engathwasa ahlale kugobela kodwa mayisephuma uzophuma nje abe isangoma esingasebenzi esingazilutho esingakwazi ukubhula esingakwazi ukuhlola esingazi next because bakhishwa idlozi elimnyama elingcolile okufanele ukuthi kubhekwe mkhulu ayikho into ebalekile njengokuthi makukhona izinto ezikanjalo ekhaya kuhlolwe kubhekwe ukuthi yini inkinga into okufanele siyilungise lento eyenza lokhu la ekhaya ngoba idlozi mali kanjalo mkhulu vele lizokhoza ukuthi abantu baphume bayothwasa kanti akumelanga bathwase kugcwala izangoma la ekhaya kanti mhlambe akumelanga kube khona izangoma eziningi la ekhaya maybe mhlambe uyi1 umuntu wakhona okufanele athathe lento kodwa mari idlozi malingcolile kuyenzeka ukuthi
kuphuma abantu beyothwasa nje phuma abantu beyothwasa kanti umsamo la ekhaya ufuna ukulungiswa so into engingayisho kubalekile ukuthi mangabe kukhona into kanjalo kuhlolwe kujule kubheke ukuthi kahle kahle kufanele senzeni la ekhaya makukhona abantu abakhishwa ilento ukuthi kufanele beyothwasa bengasheshi ukuphuma beyothwasa. Mara the way ubonakala ngakhona nje mkhulu na ikubonakala as in like nabayohlola seconfirmiwe ukuthi kumele bathwase. Yes, don't you think ukuthi inkinga kahle ilo inalomkhulu lo or inkinga ikuphi? Inkinga inalomkhulu khehla lami ngoba umkhulu uyaziveza ukuthi kahle kukhona inkinga okufanele ilungiswe. Once wabona idlozi lilwa lize livele libonakale kwabaphilayo. Leli dlozi leli liyasho ukuthi khona into okufanele ilungiswe la ekhaya lento isemsamo isesidalweni. Kungenzeka ukuthi kumele kugezwe umsamo umiswe kahle. Kungenzeka ukuthi kumele kususwe ezinye zezinto ezisemsamo umsamo ube right ube clean. Ucabanga ukuthi umkhulu lele ngokuthula? Hayi akalelanga ngokuthula. Ungathola ukuthi umkhulu kukhona into akhala ngayo afuna ukusizwa kuyo. Ukube undlulisa igift ebengeke aze alwe nawo wonke umuntu ebezoqondana nalo aqondana naye amnikeze igift makuthi umkhulu wayine gift. Yes, amnike igift bese endlulela phambili umkhulu ngezinye zezinto. Manje uyabona lo mkhulu lo akumelanga uze kuphuma bonke abantu bethwase la ekhaya. Uyabona manje usefuna ukusebenza njengomdliwa manje umkhulu usefuna ukusebenza njengalento engathi manje umdliwa eyibona lento le kanti manje lento lena kufanele bona bathole umuntu okwazi ukuhlola abahlolele bese eyabalungisela kodwa mina ngendlela engibona ngakhona la ngibona ukuthi kufanele kulungiswe umsamo kuhlanjululwe umsamo kugezwe umsamo kunezinto ezisemsamo okufanele isikhishwe zilungiswe ezithinta abantu abadala abalele. Ingase ukuthi bamthebulile maybe no mabemthwebulile hayi ngeke bamthwebula ngeke kube ukuthi bamthwebulile mkhulu just ukuthi yena umkhulu kahle uzobika inkinga ubika inkinga kahle okufanele ilungiswe la ekhaya emsamo kahle umsamo wabo ngisho ukuthi awumile kahle khona something okufanele bayithole semsamo bese bawulungisa umsamo wabo njengomsamo abawuqala phansi kususwe zonke izinto ezimbi kuthola ukuthi umkhulu yini la angahambisani nayo yini la ayifunayo ngoba is totally wrong mangabe kuzothwasa bonke abantu ekhaya akumelanga kuthwasa wonke umuntu ekhaya. Once kwathwasa wonke umuntu ekhaya sekukhombisa khona ukuthi khona inkinga ekhona buka bayathwasa kodwa mabebuye ekuthwaseni abasebenzi akwenzeki next uyabona kufana nokuthi uzothi uyini ke wena lapho ke ubuye ekuthwaseni after ubuye ekuthwaseni uzozibiza ngani isangoma bazibiza ngesangoma kodwa usebenzi ikhona lento yokuthi lento oyithwasela ikhona kwemzimbeni iyaphila ngoba phela mawuthwasa kufanele uzwe ukuthi lento engithwasela ikhona yiyo le engithwasisayo nansi iyaphila ingase ukuthi mara baqola bogobela hayi mhlambe kungenzeka ukuthi mhlambe baqola bogobela kodwa mina into engingayisho mfo wami ukuthi mangabe kuthiwa kukhona into kanjalo kulabo bantu abayihluphe ngokuthi bathole umuntu okwazi ukuhlola nje ngempela ababhekele ukuthi inkingi ikuphi kodwa mina ngendlela engiyibona ngakhona moyichaza lento ngibona ukuthi inkingi isemsamo umsamo wabo kufanele bawuqale phansi bawulungise uyayizwa lento lomkhulu kunezinye izinto okufanele zisefwe lapha emsamo umsamo uyasefwa kanjani umsamo uyasefwa yazi kanjani umsamo usefwa ngalendlela leyo ukuthi sihlukanisa amadlozi amabi siwakhiphe amadlozi ongasiwona la ekhaya angene ngobrongo siwakhiphe kusala amadlozi amahle la ekhaya kuhlala amadlozi a right la ekhaya azophila kahle azophilisana nathi kahle. Okay, kungenzeka ukuthi lelo dlozi lelo idlozi elihluphayo mhlawumbe idlozi lalixoshwa mhlawumbe idlozi lavalwa emndenini seliyabuya manje ukubuya kwalo selibuya ngakho lokho ukuthi manje seliyahlupha selifuna manje lokhu lithwasisa abantu manje yabona kunedlozi kanjalo selifuna manje lokhu lithwasisa abantu mhlambe the time livalwa balivala because of ngoba laliphathi ikhwama ezimbi yabona mhlambe lo mkhulu loyo wayenezikhwama ezimbi wayenezikhwama ima ngikhuluma ngezikhwama ezimbi ngikhuluma ngokuthi mhlambe wayithakatha ayinezinto ezenza ezibhedayo shuthi kwaba khona abathi la ekhaya siyamvala lo mkhulu simdinga or siyamkhipha la ekhaya yabo
shuthi makuhamba isikhathi sekukhula igeneration entsha maybe kukhona imistake nyana eyenzakalayo eyenza ukuthi lo mkhulu agcine kwazi ukungena la ekhaya so mangithi umsamo uyasefwa ke kusefa izinto ezikanjalo kukhishwa lawo madlozi amabi la azothi mayiphila la ekhaya noma mayizothi mayikhona la ekhaya enza izinto ezimbi ebantwini umsamo uyasefwa khona nomuntu ophumayo mayiphuma yothwasa athwase ngedlozi vele right vele liufunayo lo msebenzi umsamo uyasefwa kuhlukaniswa amadlozi amabi nalamadlozi angafuneki nalamadlozi vele nje angadingeki nasekhaya avala okhokho ngesizathu sokuthi babazi ukuthi bawavalelana kanti abaqulili bawageze then bese ke abuye back ngobucha mina nje ngokwami mangabe ngithola inkinga kanjalo kumuntu othi kunedlozi ekhaya kube lavala lwaxoshwa mina angikhambisi phambili ukuthi lelo dlozi alixoshwe lilahlwe mina ngiyabatshela ukuthi lelo dlozi lelo mina asiligezeni silungiseni lelo dlozi lelo bese silihlalisa kahle ngoba kungenzeka ukuthi siyalixosha kanti silixosha nezinye zezinto ezibalekile ezikulo leli dlozi leli yabo yes yena wayenazi izikhwama ezibhedayo kodwa ngoba uligazi la ekhaya mani imxosha aniboni ukuthi mhlambe khona enye into engale mhlambe sizohamba hambe siyidinge la ekhaya ekulo mkhulu yini singabulali lezi zikhwama zakhe lezi ezibhedayo or sisigeze lesi sikhwama lesakhe esibhedayo senzele ukuthi mayengena komunye angene nesikhwama esiclean yabo kunokuthi avalwe axoshwe ekhaya ngifuna ke sicale nayo leyo ukuthi navani aphethe ikhwama izimbi ezibhedayo ne umthelela wayo except list qedwe ukukhuluma ngayo right now ukuthi abantu bayathwasa abacedi ngingimiphe eminye imithelela like kanjani mkhulu for instance like ngisho ushilo ukuthi kuba nenkinga ukuthi bayathwasa abacedi so ngifuna ukunderstand ukuthi leli dlozi elibi leli elinekhwama izibhedayo amabhada amanye kanjani la angawalethe emndenini uyabona nje idlozi imali umsamo uma ungcolile ekhaya idlozi nje lingayikho clean ekhaya abantu bengathwasa bonke ekhaya bahambe bayothwasa baphume bengazi lutho bengakwazi ukuhlola bengakwazi ukusebenza because of baphume ngane ngedlozi elingcolile yabo so mawugobela okwazi ukuhlola noma oyiphiwe lento obugobela uzolibona lelithwasa leli ukuthi lo mntwana lo ukhishwe idlozi elinjani elingcolile ungasheshi umthwasise mawubona umntwana kanjalo bese uzama ukuthola ukuthi lento leli dlozi elimkhiphile elingcolile limyamupha isiphiwo or limkhiphile nje ngoba liyamosha makunjalo uyamtshela ukuthi hayi kufanele kuyolungiswa ekhaya or uma ukuthi ukhishwe idlozi vele ngempela malingcolile awuqali ngokumdlisa impande zokuthwasa noma uqali ngokumthwasisa uqala ngokulungisa leli dlozi elikuye leli dlozi elikuye uligeze libe kahle khona ezokwazi ukudla impande zakhe khona ezokwazi ukudla impande nedlozi lakhe seliclean mawukuthi leli dlozi likuye lingcolile mawukuthi ukhishwe idlozi elisekhaya elingcolile lo muntu onjalo umthwasisi idlozi elingcolile umbona kanjani lo muntu ukuthi unedlozi elingcolile if uyeza kuno angithi mayifika nje umuntu okhishwe idlozi elingcolile emkhulu mayifika ethuzo ukhishwe idlozi elingcolile like ngathi lifuna ukumthwasisa uzobona nawe ukuthi hayi ezinye izinto ezenziwa la ephehlweni akaqualify kuzo akakwazi ukuzenza uzokuconfuse nawe nje ugobela ukuthi hayi lo mntwana lo mara ukhishwe idlozi kodwa mara ayikho lento le ngathi umngoma kuye noma lesi siphiwo sobungoma yabo so sekumele wena njengogobela sekumele wena manje uzama ukuyinikeza isikhathi sokumbheka kahle lo muntu uzothola ukuthi lo muntu lo no ukhishwe inkinga esekhaya ukhishwe inkinga esekhaya emsamo khona nje idlozi elingcolile elikhipha abantu la ekhaya elithi abantu abayothwasa bathwasa ngisho bengenayo iphiwo zokuthwasa seliyamosha kahle lo muntu onjalo akumelanga umthwasise kumele umbuyisele emuva umtshela ukuthi fanele kuyolungiswa ekhaya kulungiswa umsamo kodwa lokhishwe idlozi likhona kodwa lingcolile uzobona into lo unalo idlozi kodwa inkinga yaleli idlozi lingcolile into yokuqala uqala ngokumfaka
ekuthwaseni noma umqali kumthwasisa uqala ngokulapha leli dlozi eliphezulu kwakhe kuye bese ulandelisa ngokumthwasisa ke manje khona ezokwazi ukudla impande zakhe eseklin naleli dlozi seliseklin selisesimeni sokuthi lidla impande yabo. So idlozi elingcolile likanjalo ke ekhaya uzobona liyamosha mkhulu, liyabheda nje, liyamosha ikhaya, liyathamba aliqini, noma umthakathi efuna ukuphosa lokho akuphosayo uyakwazi ukukuphosa kwenzeke, yabona, because alibi semandleni ikhaya likanjalo ngoba isidalwa sakhona sekuyise siyeka noma yini ukuthi masenzeke la ekhaya, yabo. Asisakwazi naso ukuvika, sesiyayekelela nje naso ukuthi akwenzeke noma yini okufisa ukwenziwa abantu, yabona. So kuyakhombisa ukuthi no, idlozi la ekhaya lifuna ukulungiswa, kusho ukuthi kumele silungise inomsamo. Lento icishe ifane njengokuthi engathi umdliwa kodwa kusumdliwa kodwa kungcole ini idlozi. Idlozi elifuna ukulungiswa ke. Yeah, ake sibuyele emuva kancane ne umentioned ukuthi uyazi ukuthi balenza kanjani umdliwa ukuthwala ngedlozi ne. Yes. Ngifuna ukunderstand ukuthi ihlabathi yethuna lo muntu how dangerous it is mazize endabeni zokuba umdliwa bayisebenzisa or basebenzisa nje imimoya kuphela. Umhlabathi wethuna uyingozi kakhulu mkhulu. Umhlabathi wamathuna uyingozi kakhulu ngoba umhlabathi wamathuna iwona osetshenziswa ezintweni eziningi makuthiwa kuzovuswa vele kuzovuswa izinto ezikanjalo umdliwa, yabo. No makuvuswa umdliwa uyasebenza umhlabathi wethuna. Futhi umhlabathi wethuna uyingozi mawukuthi mhlawumbe kuzoba khona someone ozothatha umhlabathi wamathuna wasekhaya. Lo muntu lo uyakwazi ukuthi ngalo mhlabathi wamathuna asekhaya uyakwazi ukuthi anenzele izinto zenu zimosheke ngalo mhlabathi wamathuna asekhaya. Ngoba akuthathwa umhlabathi wamathuna kuphela, khona into ekufike yenziwe futhi ethuneni bese ethatha umhlabathi, yabo. Angithi ethuneni akesithi ethuneni kunamathambo umuntu, umuntu wala ekhaya, angithi. Uzokhumbula ke eBhayibhelini uNkulunkulu khona lapho athumela someone khona wathi hamba uyothi mathambo vuka hlanganani. Uyasikhumbula leso story esikanjalo? Ngazi ingoma ithini ingoma yakhona? Angikwazi ukuyicula. Ithi le ngoma ithi uyamemeza uHezekiya uthini, uthi mathambo yenza njani? Hlanganani bese nenza njani? Niyavuka. So nalapha ebungomeni ikhona akithi ekanjalo. Okay. Ukuthi umuntu akwazi ukuyokhulumisa amathambo alomuntu olele phakathi lapha emathuneni. Kodwa ke manje la ebungomeni uwakhulumisa esephethe imithi yakhona yokuthi maye wakhulumisa akwazi lo muntu lona ukwenza lento efunwa yilo muntu lo. Yabo, bese ethatha ke inhlabathi zamathuna. Ukuthatha inhlabathi zamathuna ukuthwebula ke lo moya ke manje ukuthi usiyawuthatha uzophila ngakuye ke. Yabo, kuzohluka ukuthi leyo nhlabathi yamathuna uyithatha uthwebula lo muntu or uyithatha uyoganga ngayo or uzocontrola lo muntu olele la ukuthi alokho ethumela yena nje ebantwini bakulowo mndeni ukuthi wena hamba ohlupha lapha nombohlupha. Angithi manje usewakhulumisile amathambo ngalendlela bengisho ngayo, waphinde wathwebula nenhlabathi yamathuna. Ngithi manje lesi spirit lesi angeke sisahamba siyovakashela lapha lapha lo muntu lo ngeke asayi ukuyovakasha lapha ethuneni lakhe ngokwespirit. Usezokwenza njani? Usezobuya ezingapha la azobekwa khona, la azofike abeke khona lo mhlabathi lo atinali ke manje ikhaya lakho uyayibona nenhlabathi lakho la ulele khona na indawo yakhe entshala sikubeka khona sizohlala la. Yebo, usemcisha ukuthi angayi lapha. Mfowethu, wonke umuntu olele osengasekho emhlabeni, ispirit nespirit noma ke ngithi wonke umphefumulo umuntu osengasekho emhlabeni uyakhona ukuvakashela ithuna lakhe la lele khona. Yabo, so mawuthatha lo mhlabathi wamathuna uzama ukumsusa ukuthi angasayi lapha ufuna ukumletha aze ngakuye la azokwazi ukumdonsa, la azokwazi ukumkhulumisa khona kahle. Ngeke asatholakala nasemathuneni.
usezophila la kulo muntu kuloyo muntu loyo. kuzodependa ukuthi lo mhlabathi uyamthwebula ngalo mhlabathi or ufuna ukumsebenzisa ngalo mhlabathi. Yeah. Asesibeke ngelendlela ne ukudiversify i-direction or ukulahla umkhala. Yeah. Ngazi ukuthi ngibeke kuhle na ukulahla umkhala. Yazi umention ukuthi lapha emndenini they suspected omunye umndeni ukuthi uyena owenza lento le. But ukukhamba kwesikhathi kulabo abone khona ukuthi akusinguye lo muntu owenza this thing. Akusibuye. They suspected lava aba rich. Abasemndenini futhi. Yeah, abasemndenini. So ngifuna ukuyi-understand ukuthi navane bathatha le mimoya nehlabathi le yethuna. Is there a way abayisebenzisa ukuthi ingabonakali ukuthi ubani oyenzile lo muntu lo just nje kube into ukuthi omunye ukhomba lo nomunye ukhomba lo ingatholakala ukuthi yenze ubani? Ngeke kuhlale ngabonakali ukuthi kahle kahle kuna someone owenza something la ekhaya. Futhi wenza 1 2 and 3. Ngeke kuhlale ngabonakali mawuthola umuntu okazi ukuhlola kahle. Yeah. Angithi fana nokuthi phela let's say maybe ungibizile kulelo khaya lelo. Uthi mawumbiza uzothi emkhulu thina sazi sinenkinga la. Yabo. Mina mele ngihlole. Mangihlola fanele ngiyithole lenkinga le enhluphayo. Akumelanga ngize ngiphume la ekhaya ngingayitholanga lento enhluphayo. So into engizama ukuphendula yona ukuthi ngeke kuhlale kungabonakala ukuthi there is someone owenze something la ngalo mhlabathi wamathuna kuzovela. Kuzovela. Ayikho into engaveli phela. Yeah. Kuzovela bese kusala ukuthi ke nelungisa kanjani. Kuyalungiseka mkhulu. Kahle kahle yabona lento le oyikhuluma njengamanje le yalentombazana. Mina I think ukuthi maybe lo mkhulu lona noma le charity balishaya ngamanzi amnyama. I think. Yeah. Balishaya ngamanzi amnyama but lo mkhulu upowerful uyalwa. Upowerful lo mkhulu uyalwa ufuna ukukhombisa laba ukuthi vulana amehlo man. Khona into okufanele niyilungise la ekhaya. Lento iyo ezonenza ukuthi nithwase nonke la. Vulana amehlo. Ukulungiseka kwayo kulungiseka the same way as amanzi amnyama. The same way mawukuthi vele into engamanzi amnyama. Ilungiseka the same way ngendlela yamanzi amnyama. Mawukuthi into okufuna ukuthi kahle kahle kulungiswa idlozi. Hayi kunenye indlela ke yokulungisa idlozi. Kodwa ngendlela oyibeka ngakhona mina ngibona ukuthi lo ngenze ukuthi khona into engamanzi amnyama kodwa kwasetshenziswa idlozi la kwagangwa. Mara lo mkhulu uyalwa ufuna ukuthi laba abanye babone ukuthi man konke khona la ekhaya kufanele ilungiswe. Aka change abi spiritual husband because you mentioned ukuthi lento le ngasithi yabuya ngathi ufuna ukulala naye something. Vele ngithi useshintshiwe. Useshintshiwe ngaba yiso spiritual husband vele ngoba sebemshintshile ngomuntu. Usengaba idlozi elimoshayo la ekhaya elizolokhu lilala nabantu lokhu lingcolisa abantu la ekhaya lokhu livala uyabona. Ngathola ukuthi lelo dlozi umkhulu kuyakhonakala ukuthi umuntu akuguqulele idlozi lakini alenze leli dlozi libe yisitha kuwe. Kuyakhonakala ukuthi leli dlozi baliguqule idlozi lakini leli dlozi balibhekise kuwe libe yisitha lilwe nawe lenze okubi kuwe. Kuyakhonakala ukuthi liguqule ngomuthi lelo dlozi lelo. So navane baligucula balenza njalo vane kwenzekeni vane kuyindaba ukuthi bafuna ukuthi likujikele or indaba ukuthi bafuna ukuthi liberekele yena loyo lenzako or indaba yomona what is it? Uyabona nje umuntu mayizokuguqulela idlozi mkhulu ufuna ukuthi izinto zakho zingahambi kahle noma izinto zakulelo khaya zingahambi kahle. Abantu umuntu nje mayizokuguqulela idlozi ufuna ukuthi izinto zakho zingahambi kahle noma izinto zakulelo khaya zingahambi kahle. Phela umuntu mayiguqula idlozi uyalikhipha kulomqondo wokuthi libe lihle ekini libe idlozi elihle kini ulifaka kulomqondo wokuthi libe idlozi elizoba libi kini elizokwenza okubi kini. Yabo uyazi ukuthi ngeke kwenze lokho without ukuthi asebenzise umuthi wokuthi leli dlozi livuma ukwenza leyo nto leyo ayifunayo kini yabo. So mayiguqula idlozi vele ufuna izinto zenu zingahambi kahle kube izinto zakhe ezihamba kahle. Kahle kahle usuke nomona kahle kahle usukazi ukuthi maybe nizophumelela la ekhaya or nizoba right la ekhaya or khona into enhle ngala ekhaya. Phela abantu bayahlolelana. Ubhuti wakhe ngahamba yokuhlolela wena. Ungazi wena ukuthi yebani ubhuti wakhe ngaphuma hamba yohlola. Ungazi ukuthi wena ubhuti wakho nje ubengekho nje ohlolela wena. Ufuna ukuyochecka nje ukuthi wena khamba kanjani ngempilo yakho nje.
yabo kwenzakalani yini lo iphiwe yini lo nayo empilweni yakho iliphi leli dlozi likubhekile isihlobo sala ekhaya singahamba siyohlolela leli ekhaya siyofuna ukuthola ukuthi yini lento eniphiwe la ekhaya iliphi idlozi elinibhekile la ekhaya ibuphi ubuhle obuza nedlozi la ekhaya yabo ufuna ukuthola lezo zinto ezikanjalo mayebona ukuthi kanti labantu laba baphiwe into kanje or wena uphiwe into kanje uyacela enyangeni ukuthi hayi ngicela ukuthi siliguqule leli dlozi manje silenze ukuthi lokho kuhle kungasayi kubo kuze ngapha bese ukuthi imali yakubo liye ngokulwa lenze okubi lingenze okuhle limoshe nje kubo mabelibiza bona mabelibiza emsamo beliphahla kufanele ukuthi babize inkinga bona mabephahla nje bethi babiza idlozi noma benza something kufanele ukuthi nje baqala phansi inkinga nje once bathi benza umsebenzi bathi bayaphahla bathi benzane thinta idlozi kufanele ukuthi badale inkinga la ekhaya ngoba manje sebekhuluma nani nedlozi eliguquliwe labhekiswa kubo ngobubi lenziwa umuntu ophumile wahamba wayozwa kuqala ukuthi la ekhaya yinto eniphiwe or la ekhaya iliphi idlozi elibheke la ekhaya so umona ke loyo umuntu owenza leyo nto leyo usuke nomona mkhulu like usuke nenhliziyo embi usuke ngafuna ukubona nje ikhaya lakho liphuli usuke ngafuna ukubona ikhaya lakini liphumelela or niphumelele ekhaya usuke nesifiso sokuthi leli dlozi leli engathi lingazophila ngakubo noma liphile ngakuye yabona so bakhona abantu abakanjalo abangathanda ukuthi amadlozi noma amadlozi athile aphile lapha abafuna ukuthi eze ngapha one phela idlozi noma isidalwa kuyenze ukuthi la ekhaya kuthi umkhulu la ekhaya wayenomcebo wayerishi wayumkhulu nje oyisebenzelayo nje ungasebenza abantu nezinto zakhe so vele mayise ngasekho emhlabeni vele useyilidlozi ngithi la ekhaya vele nathi umkhulu mayise ngasekho emhlabeni vele uzokwenza ukuthi nathi la ekhaya singahlupheki ngoba naye wayengahlupheka ngithi yabo so abantu abakanjalo abayifuni ke leyo nto leyo ukuthi la ekhaya kube khona idlozi elenze okuhle bafuna ukuthi lelo dlozi likwenze endlini zabo kule yandlu leya libulale limoshe so yiwo ke lo mhlabathi wamathuna ke kusike kusebenza lo mhlabathi wamathuna abawuthathayo but why when we obsessed kangaka ngokuhlolela abanye abantu kanjani like mkhulu ngendlela ukuthi why ngibe obsessed ukuthi why ngifuna ukuhlolela my brother or my sister ukuthi impilo yakhe njani future yakhe njani like angithi umona inhliziyo embi le yes inhliziyo embi leyo kufuna ukuthola ukuthi wena yini le wena ekwenza ukuthi ube nenhlahla kangaka empilweni yakho izinto zakho kulula yonke into wena mawufisa ukwenza izinto zenzeka ufuna ukuthola ukuthi yini leyo nayo lo iphiwe yabona but akuthathi isikhathi wena ukuthi izinto zakho zenzeke kodwa nje izinto zakho zihamba kahle yabona bese ufuna ukuthola ukuthi yini leyo nayo umona bese eyohlola ke mayese eyohlola ufuna ukuthola ukuthi isiphi lesi sidalwa lesi esiphila kuwe okuyisona esikulethela izinto ezinhle esenza ukuthi impilo yakho ibe yihle yabo bese banomona ke bese yasithwebula lesi sidalwa ukuthwebula bese yasithwebula lesi sidalwa ukuthi sizophila ngakuye Ishuthi singamphilela unaphakade ne singamphilela ingunaphakade wena mawungavulanga amehlo nje washeshe wayisukumela into yakhe wahamba kubantu abakwazi ukuyilungisa wayilungisa and then bese ke ngifuna ukunderstand mase ikushoniwe like mase kushona nalomnikazi esenzile awenzile lomkhuba ne abantwana bakhe nabo uqhubeka kalento abantwana bakhe bazoqhubeka baphile mayibatshelile yena ukuthi khona into engahamba ngayenza yabo nina nizoqhubeka nenze so mawukuthi khona azoshiya emfundisile the victims mkhulu ufuna ke siyeke nakibo like esikhathi esiningi bazophuphani bona yini abazoyiphupha laba abantu abaguqulelwa idlozi bazophupha nje umpetho omkhulu amaphupha abawahlangani nje yabona sometimes bazoba namaphupho ukuthi yabona nje amaphupho ajwayele ukuba khona kulabo bantu abanaleyo nkinga leyo uzophupha imali yamaphepha is totally wrong ukuphupha imali yamaphepha okay ukuphupha imali yamaphepha nje kuchaza nje ibhadi alright kuchaza nje nokuthi inhlahla la ekhaya ayikho yabo akumelanga uphupha imali yamaphepha futhi uma uzoyiphupha iningi hayi
kufanele uvele ubone ukuthi hayi la ekhaya kuyabheda umnotho kuzabheda ngokomnotho la ekhaya So ezomnotho nje azimile kahle la ekhaya. Yeah. Imali engamaphepha ichaza ukuthi umnotho nje ezomnotho la ekhaya azimile kahle or kuwe ezomnotho azimile kahle. Melanga uphupha imali yamaphepha. Bazoba namaphupho akanjalo baphupha imali yamaphepha, bazoba namaphupho ukuthi bamphuphe maybe lo muntu okugangwe ngaye lo ukuthatha inhlabathi yakhe ethuneni bamphuphe ngathi manje kuqalwa phansi kwenziwa umncwabo wakhe futhi again. Oh, yabo. Okay. Babevuka bazibuza ukuthi azi ngiphuphe engathi siyamncwaba kodwa sesamncwaba lo muntu kanjani. Yeah. Khombisa kontakalele lo muntu lo uyasebenza ngale wathwetshulwa. Yazi mkhulu, I like that example yephupho lo umuntu engcwatshe. Kusho ukuthini vele na uphupha umuntu engcwatshe lokuthi maybe una 5 or 7 years or 10 years ashona. Lo muntu usewashona 5 years usewashona. Yeah. But still lokhu nimphupha namncwaba la ekhaya. Lo muntu it's a sign uyakhombisa ukuthi akalele lo muntu. Akalele lo muntu lo moya wakhe awulele usasebenza. Nimncwabile ngokwemehleni. Yeah. Kodwa but ngokwemfihlakala akalele. Akalele. Usasebenza. Noma ngabe kuthiwa wahambe engathwetshulanga. Kodwa mase bayakwazi ukumthwebula umuntu noma engahambe engathwetshulanga bayakwazi ukuyomthwebula ethuneni bamvusa asebenze enza inhloso zalo muntu lo osuke emthwebulile. Yeah. So ivikela kanjani into njengale? Yikho ke lokho engikushoyo ukuthi izinto ezikanjalo ukuthi nithola umuntu ahlole mayihlola bese kulungiswa umsamo. Kuzo makulungiswa umsamo ngithi lo hlolayo uzothola ukuthi usibani banakalele uvuswe ngendlela eso umsamo la ekhaya nansi into ephazamisayo kulaliswe zonke izinto ezivusiwe ngendlela errong kuhlanjululwe umsamo kugezwe izinto ezigezwayo ezisemsamo kuvalwe umkhokha lo somsamo umsamo nje uqalwe phansi kuze kuthintwe ngisho nalabantu abalele emathuneni kulaliswe bona kahle bese kucushwa ke. Yeah. Ngoba izinto ezikanjalo vele nizobona ngawo la amaphupho ukuthi uphupha imali yamaphepha uphupha umuntu usewashona kudala kodwa still manje niphupha ngathi lokhu niyamncwaba uyayibona into la ekhaya niphupha njalo kunomsebenzi la ekhaya kodwa manje lo msebenzi sometimes nithi niyahlaba kodwa manje isilwane lesenihlabayo siyaphunyuka siyabaleka uyayibona into amaphupho akhona nje aya confuse awekho straight. Akusithi iphupho lelo zothi mangabe uvuka nalo ukwazi ukulichaza nawe ngendlela eright liyakudida noma liyakudida masuvukile likwenza ukuthi ungazi ukuthi ngizoyichaza kanjani lento le. Isidalwa la ekhaya sesiletha amaphupho angaqondile khombisa khona ukuthi idlozi lifuna ukulungiswa. Abelungu banalo idlozi nawo? Banalo idlozi abelungu futhi abelungu bayalithanda idlozi kakhulu okudlula abantu abamnyama. Okay. Abelungu abelungu bayalithanda idlozi okudlula abantu abamnyama. Angithi bona abelungu baconnecta namadlozi wabo ngawo lama flowers. Kuze bathande kangaka. Yeah, that is why uzobona umlungu akahlukani neflower umlungu. La kuhlala khona umlungu kumele kube khona iflower. Uyayazi le flower le ukuthi iflower eminani edlozini lakhe. Yabo. Okay. So abelungu banesikhathi sokuthi mabefuna ukukhuluma namadlozi abo bake bashisa inyama nje. Bashisa inyama uthola uzoyibona bayifake ogodweni ngapha nangapha babeka amalahli lokhu ya round ngapha. Ngiyayibona yeah. Babekile izinto zabo la nama ashes wabo lezonke lezi zinto abazibekayo la. Indlela yokukhuluma nani ledlozi labo. Abelungu bayalazi idlozi kakhulu okudlula abantu abamnyama. Ukuthi thina abantu abamnyama senza ngathi idlozi asilazi kanti into yethu enisalibalekela laba abahlakaniphile yilabo akwazi khona ukushaya khona ngoba le time ubheke lezi zinto zabelungu ufuna ukuphila lempilo yokuba umlungu ila ohlakaniphile ovela abone khona ukuthi abantu laba like idlozi abalinakile awuthi ngilithathe mina ngithwale ngalo akekho linakile vele la ekhaya akekho lenzela ini vele like abayikholelwa abayithandazela awuthi mina ngithathe lento le ngiyiphilele ngalo. Kulula vele ukuthatha umdliwa ne? Kulula ukuthatha umdliwa ngoba umdliwa awufani naloku kuthwala lokuthi uzothatha inyoka uzothatha isilwane uzothatha into ezolala nawe kusuku hayi umdliwa ulula kakhulu futhi yiwo
abantu abawuthanda kakhulu manje umdliwa. Oh. Ngobani awubulali wona uchithi igazi. Yabona kuphela udla inhlanhla zabanye la ekhaya uyiletha kuwe. Yeah. Wena mnikazi wawo yabo. So lokho kunya ngithi sebebalekele abantu abaningi babalekela bathatha umdliwa because of abafuni manje ukuchitha igazi nani izinto ezikanjalo nezinto ezizolana nabo. That is why bethwala ngalento yomdliwa. Mara kusinto efanayo nje because okay ayichithi igazi ne mara uhlupheka komunye sekuyafana nokuthi usuyaphila nje ayikho into ayiphile. Wena uthathile umdliwa ayikho ipain oyizwayo ngokuthi uyahlupheka lo ya. Just usebenzela wena. Yabo. So mawuthwele straight mawukuthi uthwele straight uthwele ngezinto zokuthwala lezi mhlawumbe inyoka nani lokho kuthwala lokho straight lokho kujulile ipain iziwa uwe wena mnikazi wokuthwala wena uthwele ngakho. Sure. Ama terms and conditions abhekane nobani? Abhekane nami. Yeah, abhekane nawe wena othwele. But mawuthwele ngomdliwa ama terms and conditions azobhekana nobani? Nedlusi. Nobani? Nalo okudliwa kuye okudliwa ngayihla nalaba okudliwa ngabo. Oh, the victims yeah. Manje bona sebebhekana nezinto abangazazi manje yabo. Sebebhekana nezinto abangazazi. Lama terms and conditions abawazi ukuthi abani. Yabo. Usubafaka into abangayazi manje wena. Ngibubalekela ukuthi uthathe into wena ezokwenza ukuthi ikusokolise. Ufuna kusokola abanye abantu ukuze wena uphile. Nayi njalo yena vele. Yes. Shothi abantu basazosogola la ngaphandle ne. Futhi nje yabona futhi abantu mabengawunaka umdliwa. Namanzi amnyama. Kahlahle ngichazile lento last ukuthi amanzi amnyama nomdliwa into eyodwa nje. Yeah. Mabengayinaki lento abantu basazohlupheka. Yabona? Ngoba umuntu onamanzi amnyama la ekhaya kuyabonakala ukuthi uyaphumelela. Hayi kancane. Nina nithi nikala ngapha lokhu nikala ngokuthi hey thina Sabathe senza ukuthi akuhlangane. La ekhaya kuyabheda. Maybe yena wakhile somewhere. Hawu uyaphumelela yena. Akana nkingi. Ngena imoto uzwe ukuthi usethenga imoto lo muntu. Uzwe kuthiwa uyashada. Uzwe kuthiwa ingane yakhe esoso isihambile iya graduate endaweni kanje. Kodwa nizalwa ndawonye nalomuntu lo. Nizibuza ukuthi kanjani? Ngoba thina kufanele ngabe sikhala naye kule nkinga kodwa yena nje right. Thina masiphuma kuthiwa sisemanzini amnyama. Kodwa yena right yena. Problem ilo kahle. Iproblem kufanele nibone ukuthi nanga umuntu. Owahlakanipha wahamba izinto zakhe sayidini. Yayibona lento le. Fanibone ukuthi nayi iproblem nanga umuntu. Yazi ngihlekisa nathi owahlakanipha. Yeah, wahlakanipha. Wahlakanipha mkhulu. Wayithi wahlakanipha kodwa uhlakaniphe laba abanye ukuthi. Yes. So by never nabo cleaner or ukulungisa ne and then fanele ningathembi umuntu. Yabona mkhulu cela ukutshela idlozi imali ngcolile ekhaya kuzophuma abantu beyothwasa bangazibathwa nithwasana nazi nanti nithwasana yabona because nje lento iyamosha nje nophuma nothwasa nakhona mawuyothwasa uthola ukuthi ugobela vele ugobela once wangena ephehlweni ugobela vele ngakaxoxa laba bathanda imali yeah yabo uzotha nansi imali yangena imali yabo uyaccount asana ndaba nokuthi wena uzophuma ukwazi ukuhlola noma ukwazi ukusebenza yabo yena usekhawuntele imali yakhe le usingenile kanti nje mawugobelo njalo fanele makuthiwa kungena umuntu ozothwasa fanele umbheke kuqala lo muntu lo ukuthi ungena ngayiphi indlela yini lento emenze waze wafika la ekhaya uyabona umbheke ukuthi yini lento emenze ukuthi waze wafika la ekhaya and futhi fanele kumboniswe futhi umuntu wena mawugobela ozothwasa kuwe uconnect nedlozi lakhe yabo engakafiki ubusu ready ukuthi khona umuntu abazomletha yabo ube nje usu ready ethefika ubusu nayo lento ukuthi hayi yazi ngiyayibona into kanje uye lo but ungasheshe umvesele ukuthi uye just you need to safuna ukumfunda bese kuba khona laba abafushwa amadlozi nje angcolile lo uzokuphupha akuphupha kubone kanti leli dlozi leli
elingcolile elimfusha kuwe yabona mhlawumbe wena umbonanga wena mayisefikile lo muntu kanjalo kumele ungajahi ukumfaka lapha ezinkambeni zokuthwasa kumele uqale nje ukuthi umbheka kuqala ubone ukuthi lo muntu ukhishwe yini ngoba phela ngimbonanga phela nami ngaze ngithwasise umuntu ngendlela errong yabona kanti bese uyamcheck mangabe uthola ukuthi lo muntu ukhishwe idlozi elingcolile uyamkhipha lo muntu uyamtshela hey biza bakubo ucela ungibizela abantu abadala beze la ekhaya bese bayafika uthi hey madoda la lengane le ngiyezwa khona ithi izothwasa la ekhaya kodwa mangibheka la khonto kufanele nilungise la isesidalweni lento le iyo lento ezonenza ukuthi nonke la ekhaya ngcine niphuma niyothwasa nonke ngoba manje nizoba izangoma nonke la ekhaya kanti umkhubu usekhaya lapha eDlozini kufanele kulungiswe lento le elapha eMsamo okuyiyona ekhipha abantu hayi nomkhulu ngikuzwini yo yazi ngifuna ukukubuza nemara ngikhosho ukuthi ngikubuza buza kanti ekuthwaseni kuyadavazwana kuphi ephehlweni ephehlweni kalalwana zikhona izangoma ezilalanayo ephehlweni ezeqa umthetho wephehlo eziphula umthetho wani wokuthwasa ekuthwaseni kunomthetho omkhulu kunomgomo nombandela wakhona mina ngazi ukuthi once walala nje ephehlweni walala nomunye umuntu uthwasa lokho okwenzayo la ekhaya sekufile ufana nomuntu wena nje usufile nje noma ngabe kuthi uyaqhubeka into yakhe isaqhubeka uzoqhubeka kanjani usulalile nomuntu sure lalela mkhulu ephehlweni awulali nomuntu awulenzi ucansi nasephehlweni mawusephehlweni if ngihlele 6 months ngihlele 6 months ngihlele 6 months if uhlele futhi nje mina la ngathi wasakhona akubalwa ukuthi uzothi uhlala 6 months kuzosho idlozi ukuthi la ekhaya manje sesiqedile wena uyaphuma hamba ekhaya yabo kusho idlozi ugobela kalali namathwasa mangabe ugobela ezulala namathwasa lo gobela loyo usuke esile usuke kugobela ofuna ukufeza inhloso zakhe ngalabantu anabathwasa la ekhaya uyibona lento leyo mawuyithwasa awulenzi ucansi ngezizathu ezithile ngoba wena uzothwasa ngithi ekhaya ucansi luyavala ezintweni ezithile liphazamisa ezinye izinto serious mawuthwasa ngithi usuke udla imithi yokulungiswa usuke udle imithi yokulungisa leli dlozi likuphetha ngithi usuke kukhona izinto ozenzayo lapho okufanele ukuthi uzilele uzile uthi ezinye izinto ungayithinti ngoba hayi ukuthi awulenzi kuphela ucansi ephehlweni kunezinye futhi izinto ongazidli futhi okay izona zonke lezi zinto ezenza ukuthi once wazenza kuyaphazamiseka ukuthwasa kwakho la once walala la ephehlweni walenza ucansi ugobele ngazi ugobela kufanele akuthole lokho kufanele akubone wakuthola ugobela ukuthi wena usulenzile ucansi la ningamathwasa nilale nodwa ugobela kufanele ngasaqhubeki nani kufanele anikhiphe mine keep ugobela abiza abakini abatshela ukuthi lezi izingane sezenze 1 2 3 la isigodlweni seyilala sezenza ucansi yabo bese yanikhumula zonke izinto enizigqokile ebeniziqoka lapho ubuyigqoka la ngesikhathi uthwasa anikhumule zonke izinto ubuyigqokile zisala kuphi khona la kaGobela Gobela uzokutshela ukuthi ke uhamba ekhaya njengamanje awusaqhubeka usenza lutho uzobuya nembuzi yokuzogeza umsamo wami nokuthi ngikwazi ukucelela uxolo la geza umsamo wami bese ubuya futhi uqala phansi uqhubeke nendlela yakhe yokuthwasa okay ithwasa once lenza ucansi ephehlweni lalala nelinye ithwasa selingcolise wena Gobela oluthwasisayo sekumele wena mawugobela sekumele ungasaqhubeki nalo lelo thwasa lelo sekumele nje ulikhiphe ubiza abakubo ubatshela ukuthi usekwenze 1 2 3 umntwana wenu uzobuya nani nembuzi yami yokuthi azogeza umsamo wami la ekhaya bese ezokwazi ukuthi aqhubeke nokuthwasa normally isikhathi eside navala umuntu ukuthwasa vana ubisikhathi eside singakani ukuthwasa emkhulu ukuthwasa kahle kahle ake siyikhulume kahle lento yokuthwasa ukuthwasa akunasikhathi ukuthi wena uzothwasa isikhathi esingakanani ngoba nawe mawuphuma uyothwasa
abantu bakho abakutsheli ukuthi wena la uyakhona uzohlala isikhathi esingakanani. Yeah. Idlozi lakho elaziyo ukuthi wena la uyakhona uzohlala isikhathi esingakanani. Yeah. And mase li right lizobuya futhi lisho ukuthi hayi sesi right thina. Tshela ugobela wakho manje ukuthi akasiphothule sesifuna ukuphuma sifuna ekhaya. Futhi naye ugobela bazomtshela ukuthi hayi thina sesi right icela usikhiphe lo mntwana wethu sesifuna ukwenza njani ukuyosebenza. Ngoba angeke uzuqalela umuntu othwasayo ukuthi uzomqalela ukuthi uzothwasa isikhathi esingakanani because awulazi idlozi ahamba nalo ukuthi lingakanani noma amadlozi ahamba nawo angakanani noma inkinga eziza nalamadlozi zingakanani. Phela mawuthwasisa mkhulu ufana nomuntu osuke ufana nomuntu okhulisa ingane encane. Kumele uyidlulise kuwo wonke lama level until idlozi lakhe lisho ukuthi hayi use right usefikile kule level esifuna ukuthi afike kuyo. Sungamkhipha manje aye kuphi ekhaya. Sometimes omunye umuntu uyathwasa 1 year. 1 year without udavavu. Yes, 1 year without vele ukulala. Omunye uyathwasa 1 year umuntu. Ikhekhe uyolidla mawuphuma ephehlweni. Yeah. So fanele ukuthi usejele msla. Omunye uyakhona ukuthwasa 1 year bese kufika umuntu ozongena emva kwalo umuntu osehlale maybe ake sithi maybe uhlale 6 months. Mina ngifike emva kwakho ngithathe maybe u3 months ngiphume. Uqhubeke wena usale ngikuthole phakathi. Mina ngifike ngithathe 3 months bese ngiyaphuma ngikushiye wena uqhubeke uthwase. Yes. Ikhona into kanjalo. Angithi izinto zethu azilingana zifani esize ngazo la. Eyami ithi ngizothatha 3 months ngenza example. Yeah. Ngiphume. Eyakhe isafuna ukuthi uhlale la ekhaya kuze kuhlangane u1 year lo. Mhlawumbe lo 1 year uzothi mawusuhlangene nezinto zakhe zobe sezi right. So ugobela othwasisayo ithwasa mali imbuzo ukuthi mina ngiphuma nini. Uyalitshela nje ukuthi hey mina ngazi ukuthi uphuma nini. Uzosha abantu bakho. Nami uzozonga edlozi lakho ukuthi uphuma nini. Hayi. Yabo ukuthi mina ngizothi wena kuzohlala isikhathi esingaka 6 months angikwazi ukusho lokho mina. Hayi mina once ngakuboniswa ukuthi okay uzothwasa vele nedlozi lami ngitshelile ngawo ukuthi vele uzongena la uzothwasa. Ngiyakufaka ngiqalisa iprocess yokuthwasa. Oh yeah nakumunye umbuzo. Akuvumelekile ukuthi ngisikomora. Mkhulu ubuza manje. Umbuzo yazi ngibuzela umngane. Naye uqalile like ubukelile right now. So ungayenza leyo nto leyo mawuthanda kodwa nje akusinto ngathi mina ngiyayiphasisa ukuthi uyenze ngoba izokujova musi. Izokujova. Is it the same thing than when you dance? Angithi the time wena usuqalile ufuna ukuyifundisa ukuthi wena mawusufuna ukuyisatisfy. Yeah. Ufuna ukushaya amanye uzosikomora yabo izinto kanjalo. Lento lezokubulala umqondo la iphehlweni ngithi uyathwasa. Yes. Izokubulala umqondo la. Izokwenza ukuthi ungafocus manje la iphehlweni yabo. Kanti nje into ebalekile uqina nje wena. Khohlwe izinto zokuthi khona umfazi. Khohlwe nje ukuthi khona intombazane. Khohlwe nje ukuthi khona isikonzi. Phume nje endabeni esikonzi. Khohlwe indaba esikonzi. Isikonzi uyosibona mawusuphumile. Asuphumile. Yes. Sure. But angathi nama terms and conditions amaningi maso le industry yobumoya ne. Uyabona nje once waqala nje iprocess yokuthi uyathwasa. Uhlale wazi ukuthi usuyaphuma kulobuntu wena ubujwayele. Usuzophila impilo ehlukile. Ngeke usaphila le impilo boyiphila before yeah. Ngoba ekuthwaseni mkhulu kunezinto ongazidli ongafanele ukuthi uzidle okuyizo lezi mhlambe ezinye zazo zivusa imizwa. Oh okay. Makes sense. Kwenziwa kusuke kwenzelwa lokho ukuthi ungazidli lezi zinto lezi ezikanje ngoba asifuni ukuthi mawulokhu uzidlwa imizwa yakhe igcina manje lokhu iactive usekuthwaseni uzogcina ufuna ukulala nabantu la. Kwenzelwa lezo zinto ezikanjalo ukuthi lezo zinto ungazidli khona imizwa yakhe ngeke ikuhluphe. Okay. Kunezinto ongazidli ngoba nakho vela kufuneka ukuthi uzidle ngoba manje usuqala iprocess yokwenza yokuthwasa. Futhi lezo zinto lezo
uzophume noma usuphumile ngeke usazidla once waqala ukuba isangoma nezinye izinto ngeke usazidla once wathwasa So vele right now awukwazi ukuphila njengami. Mina? Like yeah. nakunezinto bengizidla ngingakathwasi kodwa ngathi mase ngithwasile sengilungise yonke into yami edlozi belokhu ingihlupha angisakwazi ukuzidla manje Yeah. njengenhloko nje Yeah. angiyidli inhloko Awuyidli. inyama ngaphakathi angiyidli Okay. inkukhu ephekwe nekhanda nenyawo angiyidli yabo ingulube angiyithinti imvu angiyidli Yo, awudlani ispinach kuphela. khona kunye engikudlayo Okay. kodwa nje lezi engiyibalila angizidli lezo zinto lezo But are you allowed to change women then? ngobani ziphazamisa imoya yami Oh, okay. once ngazidla Yeah. ngizoba nenkinga manje khona inkinga ngizoba nayo mhlawumbe sekumele ngiqale phansi ke manje ngimisa amagobongo ukuhlambulula le mimoya esengidlisa into engamelanga ngidle Please. Oh. Okay. yabo so nje kunezinto othi mawuyisangoma wazidla uyavaleka mhlawumbe awusakwazi ukubona Yeah. sekubanzima makumele uhlolela abantu yabo sekubanzima nje ukuthi ezinye izinto awukwazi ukuzenza because of ezinye udle into ongamelanga uyidle Yes. I know ngiphendulekile mkhona. yeah Yeah, no ngiyakuzwa ke. so nje le ubuka yithinta ekuqaleni mina ngibona ukuthi labantu laba bahlushwa ukuthi kumele balungise umsamo Yeah. babheka ukuthi yini lento enza ukuthi abantu baphume beyothwasa Yeah. bese iyavalwa leyo nto leyo kulungisa umsamo ube right bese abantu baqiniswa babe right U experience lot of calls after the episode isiyenzile ne? ama calls amaningi kabi Yeah. I-advice ungapha abantu kaningi based on the experience yakho personally, based on the experience abantu abakufonele bakutshila inkinga zabo. What advice can you give them ukuthi benzeni ngendaba leyo mdliwa namanzi amnyama? so into engiyitholile after ukubuya la kule episode besiceda kuyenza last into engiyitholile ngithola ukuthi abantu abaningi bahlushwa umdliwa namanzi amnyama mara inkinga yabantu iproblem yabo bafuna ukuthi ulokhu explain mhlawumbe efonini uyabona izinto ezikanjalo mina into engaba advisor ngayo ongenana abeze kimi bezohlola yabo mawusu sutholile ukuthi nangumkhulu ukhuluma ngalento le esihluphayo thina la ekhaya mina ngicela ukuthi uzohlola bese sichubekela phambili sibone ukuthi after ukuhlola siya kanjani phambili Yeah. ngoba umdliwa uhlukahlukene ngeindlela zawo once ngahlola ila ngizokwazi ukuthola khona ukuthi okay lo mdliwa lo sizowulapha ngale ndlela yabo or kuleli ekhaya leli la khona lo mdliwa sizokhipha ngale ndlela kodwa into engi-experience ukuthi baningi abantu abashawa amanzi amnyama but abazi ukuthi bazowakhipha kanjani and abantu abaningi bayatshelwa ngalamanzi amnyama kodwa abantu bacomplaina ngokuthi yes nawakhuluma amanzi amnyama kodwa manje alashwa kanjani Okay. yabo Bakuthola nje. so amanzi amnyama ayalapheka mkhulu ayaphuma siyawakhipha siyawakhipha amanzi amnyama ayaphuma ngendlela nje futhi kahle yabo le nto leyo bengangithola abantu mabengidinga inamba yami ngiyayisho ke manje Yeah. 0711 55810 Yeah. 0711 55810 umkhulu ke lo uthandwa inkosi ngiyatholakala amanzi amnyama bafethu noma ngabe kuthiwa usowuzwile ukuthi ekhaya senihlushwa amanzi amnyama kodwa once waba nalento ukuthi lo muntu lo esingathi siyafisa ukuthi asilaphele amanzi amnyama fikani kuye niqale nihlole nimuphe ichance ukuthi aqale enenzeni anihlolele kunabanye bebengifonela nje bethi mkhulu cela usiposele lo muntu lo amanzi amnyama ngithi hayi ayenzeki lo nto le awuposwa nje umuntu amanzi amnyama kanjani Akenzekile kufanele ube khona la yes uhlole cangi. yes Yeah. umuntu amanzi amnyama awuposwa sidalo ngingakuposela leminye imithi ke le engadingi nje ukuthi mhlawumbe uzoyigezela uzoyifuthela nje yabona
kufana nokuthi nje imithelula leyo Yeah. but lokho amanzi amnyama kumele ngihlole mina Ube sure ukuthi yiwo, yeah. ngihlole ngingene deep yabo ngizokwazi ukuthola ukuthi lamanzi amnyama the time ekhandwa kwenzakalani mase ngitholile bese amakhehla ama yangitshela ukuthi nansi indlela yokuphuma la kule nkinga yakuleli khaya ngoba mina mangisebenza mkhulu angisebenzi nje into ngigesa ngitshelwa idlozi ukuthi senza kanje kuleli khaya Yeah. or kulamanzi amnyama kulabantu laba thatha 1 2 and 3 wenze so bazoba right yabo ngoba mazothi ngiposela imithi mina kufanele ukuthi udlala ngami woza kimi uzohlola ngihlolele Benza ngama appointment or umuntu uyavela nje la vela khona. ayi mina ke ngakabi nazo ke lezi zinto zama face to face Yeah. ukuthi mhlawumbe uyabhuka kimi mina uyangifonela ungibuza ukuthi ngimi kanjani ungicheck Okay. yabo ngitshela ukuthi hayi ngibusy or ungafika yabo izinto ezikanjalo yeah bese siyasebenza ke Seyivala mkhulu. asivale Sikuchokoka ngithi. ngisethembisa ke hlala ngokuhlala abantu abaningi abazi Yeah. yeah ngisethembisa ngokuhlala abantu abaningi kufanele bazi ukuthi ngisethembisa ngisegoli ethembisa Okay. yebo All right. By saying that, siyayivala lezo zo me and you angazi nokuthi ngiqale phi camera. Me and you we're going to meet again on the next episode. thank you